Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switch in 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our speedy lessons, looking at lesson number 17, Kagai, at home. By the end of this lesson, learners should be able to identify common rooms in a house, name household items, describe what people do at home, talk about their own homes using simple speedy sentences. Home, gae, 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 gae. House, ntlo, 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 ntlo. Room, papushi, 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 papushi. Kitchen, vuapielo, vuapielo, vuapielo. Bedroom, papushi ya go robala, papushi ya go robala, papushi ya go robala, papushi ya go robala, papushi ya go robala. Bathroom, vuitumelo, 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 vuitumelo. Door, lebati, 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 lebati. Window, le fesitere, le fesitere, le fesitere, le fesitere. Bed, malao, 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 malao. Table, tafula, 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 tafula. 5 sentences. I live in a beautiful house. Ke dula ka ntlong ye botse. 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 Mother cooks in the kitchen. Ma o apea ka bo apeelong. 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 I sleep in the bedroom. Ke robala ka phapushing ya go robala. 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 We eat our meal at the table. Re ja dijo tafoleng. Re ja dijo tafoleng. Re ja dijo tafoleng. Re ja dijo tafoleng. I open the window so that air can come in. Ke bula lefesetere gore moya o tsene. Ke bula lefesetere gore moya o tsene. Ke bula
lefesetere gore moya o tsene. Ke bula lefesetere gore moya o tsene. Grammar focus. Talking about places using ka. In Sepedi, ka is often used to show where an action takes place. Example, ke dula ka gae. I stay at home. Ke dula ka gae. Ma o apea ka boapeelong. Mother cooks in the kitchen. Ma o apea ka boapeelong. Re kopana ka phapushing. We meet in the room. Re kopana ka phapushing. Conversation practice. Person A. O dula kae? Where do you live? O dula kae? Person B. Ke dula Tsakane. I live in Tsakane. Ke dula Tsakane. Person A. Go na le diphapuši tše kae ka ntlong ya lena? How many rooms are there in your house? Go na le diphapuši tše kae ka ntlong ya lena? Person B. Go na le diphapuši tše 4. There are 4 rooms. Go na le diphapuši tše 4. Did you know? In Sepedi culture, the home is more than just a building. It is a place where family members gather, celebrate important occasions, and teach values such as tlhompho, respect, lerato, love, and tirishano, cooperation. Learner activity. Describe your home using 4 Sepedi sentences. Write down in the comment section. Example, ke dula ka ntlong. Ke dula ka ntlong. Ntlo ya rena e na le diphapuši tše 3. Ntlo ya rena e na le diphapuši tše 3. Ma o apea ka boapeelong. Ma o apea ka boapeelong. Ke rata gae. Ke rata gae. Common mistake. Ke dula ka ntlo. Ke dula ka ntlo. The correct one. Ke dula ka ntlong. Ke dula ka ntlong. Why? In Sepedi, many location nouns take the ending to indicate in or at a place. Example, ntlo becomes ntlong, in the house. Sikolo becomes sikolong, at school. Boapeelo becomes boapeelong, in the kitchen. Learning this location forms early will make your Sepedi sounds much more natural. Pronunciation practice. Repeat these words aloud. I'll repeat them twice. Gae, gae, ntlo, ntlo, phapuši, phapuši, boapeelo, boapeelo, boithomelo, boithomelo, lebati, lebati, lefesetere, lefesetere, malao, malao, tafola, tafola. Word of the day, lapa, 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 which means home or family. Example, lapa le lebotse le tletše lerato.
A good home is filled with love. Lapa le lebotse le tletše lerato. 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 Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switch in 2020. Thank you.